reka twongere tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha. Kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi, umugoroba umugisha. Kuri twumva amasaha ya mu gitondo. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hari abantu benshi bari bamaze iminsi bambaza Karemba Aimable. Karemba Aimable umeze neza? Yes, meze neza, ndakomeye, ndashima Imana kandi nongeye gusuhuza abakunzi bacu rwose mbabwira yuko tubazaniye ikitwa makuru adasanzwe. Yes, nukuvuga ni byinshi cyane nyine tugiye kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo. Ahantu bari bamaze iminsi basanzwe bahamenyereye ndi njyenyine, ariko kuri no mushitsi ndagira ngo mbabwire yuko rwose nyamuneka namaze kuba mbazana umwe mu nkingi za mwamba, ariko banzi babwire bari kubarize hehe uyu munsi. Moses, ibintu by'ahantu duhagaze cyangwa se ahantu turi aka kanya ntago nshaka ko tuhatangaza kuko Moses byatangiye ari ngiye uza hano muri bino bice nkakuzanira amakuru nkakubwira ni navuye za Cibitoki, navuye za Kibira, navuye mu bice bitandukanye, Korine Mujejuru, Korine Munanira n'ahandi hatandukanye. Ariko noneho ikintu gihari aka kanya ahantu duhagaze, urebye haruguru ukareba hepfo cyangwa ukareba inyuma, yego, ukitegereza hasi, yego, hari ikintu kidasanzwe. Hari ikintu kidasanzwe. No kwanga rero ni byinshi cyane tugiye kwa tugaruka tuva imuzingo. Barabizi ni by'umwihariko ni hano rwose mutubariza twebwe ubu tuba twamaze kwatera amatako. Ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi tumaze iminsi dukurikirana byinshi, twakurikiranye amatora y'abadepite, twakurikiranye amakuru agiye atandukanye by'umwihariko y'ibijyanye n'ibiri kuba mu mujyi wa Uvira. Urabizi ko igihugu cy'u Burundi kirimo kirahorohereza umusada uremereye cyane kugira ngo izi ntare zasarambwe zidakuramo uyu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byose byinshi cyane n'ibindi byinshi, inama zirimo ziraba i Bujumbura, turaje tubyinjiremo. Ariko mbere kugira ngo tubyinjiremo, bwana Karemba Aimable, nyemerera tubanze dusuhuza abantu badukurikira. Ngira ngo ikaze ni yawe usuhuza abantu badukurikira, asigaye mbabwira ingingo z'ingenzi duhita twikomereza n'amakuru. Ndabanza gusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ndasuhuza abakunzi bacu amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali. Nibakomeze bagire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ndasuhuza abakunzi bacu badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cya Uganda, Tanzania, Kenya, mu gihugu cya Kongo. Nanabibutsa rwose gukomera cyane mu bice bitarimo umutekano, mukomere cyane, Imana iri muhande rwanyu kandi muremye mu ishusho yayo. Niko kandi nanone hanze ya Afurika y'Uburasirazuba, abari za Malawi, Afurika y'Epfo ndetse Mozambique, twabashuje. Dukomeza cyane ku mugabane w'Uburayi, abari mu Bwongereza, mu Bufaransa, abari mu Budage, abari za Australia n'ahandi hatandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dufite abantu benshi cyane bwana Moses, nabo twabashuje kandi tubifurije kugira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Muri Aziya twabashuhuje mu bice byinshi bitandukanye, mu Bushinwa, mu Buhinde, muri Omani, muri Katari. Tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane. Ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi njye mpita mbangura, bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine Murangara, bari muri Korine ya Tongo, bari muri Korine ya Kinazi, bari hano rwose za Cibitoki, bari Bujumbura, Bubanza, barahitwa za Ruyigi ndetse na za Gasorwa. Tubahaye ikaze by'umwihariko muri rusange. Bwana Karemba Aimable, turaza gukubita tubangura kugira ngo niwaguze megabyte z'ijana icyo kintu bacyumve neza, aya makuru aze kuyumva mu buryo bwihuse kandi yose birangirane ayasoje. No kuvuga ngo rero twirukanse cyane, turaza kugaruka gato ku kijyanye n'abanyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi, bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa General Neva byibura amatora ajye gushyiga ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 atakibarizwa kuri ino ntebe. Ngira ngo tumaze iminsi twumva abarimo Agathon Rwasa, na turaje tunabigaruke mu buryo burambuye. Yenda ibyo ngibyo turaza gusimbukira mu ishyamba ry'Ikibira, turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda haturuka, turebe icyitwa inkuba gikomeje gukubita. Ariko Moses ntabwo guca mu ijambo, ariko inkuba zongeye gushwanyaguza. Se no muri no minsi zirimo zirakubita, numvaga ari mu gihe cy'izuba. Nta munsi n'umwe inkuba zidakubita. Niyo imvura itaguye cyangwa se imirabyo itaje, inkuba zirashwanyaguza. Yes, no kuvuga ngo turaje tubyinjiremo, turaje turebe Cibitoki amakuru ari kwaturuka. Bujumbura hari amakuru menshi arimo aturuka Bujumbura, harimo
urujya n'uruza rw'abantu ngo batazwi bakomeje kugenda bagaragaramo, umutekano ntago urimo uragenda uhagaragara neza. Cibitoki amanama arimo arakorwa, arimo avuga ku mujyi wa Uvira. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kurinda bikomeye ikibuga cy'indege. Ese niyo mpamvu bitera bimeze bite? Ariko bwana Karemba Aimable uze kunyemera tugaruke n'uwitwa General Guillaume Bunyoni umaze igihe kitari gito muri gereza by'umwihariko y'u Burundi, ushinzwe gutera kudeta, kugerageza kudeta mu mwaka wa 2015 na n'ubu kiri muri gereza. Binavugwa yuko isaha n'isaha ari umwe mu bashobora kugora uwitwa General Neva mu gihe yaba arimo ariyamamaza mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Mbere yuko aya makuru tuyinjiramo, reka tubanze tugaruke ku kijyanye n'abadepite mu gihugu cy'u Burundi. Habaye amatora y'abadepite, aya matora y'abadepite agaragaramo ubujura bukabije. Ese bwana Karemba Aimable koko ubu bujura mu mboni zawe, mu busesenguzi bwawe bwarakozwe ntibwakozwe? Bimeze bite? Amakuru ukuraweho ubundi ubwabwite nayahe? Moses nshingiye ku mitekerereze yanjye, nkashingira ku byo mbona mu gihugu cy'u Burundi, byaba ari kuri politike ikoreshwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse nabo bafatanyije. Gahunda bafite ishyaka rya CNDD-FDD ni ukwiharira ubutegetsi kandi bagahera hasi. Yego, uretse kuba turi kuvuga wenda abadepite no mu zindi nzego zo hasi zo mu gihugu cy'u Burundi, ubu ngubu gahunda bafite nuko ishyaka rya CNDD-FDD nibuza rigomba kwiharira ubutegetsi ku kigero kingana na 99.99%. Birumvikana yuko n'uwo nguwo umwe cyangwa icyo gice gisaguka cyaza kije mu ishyaka rya porota mu mbare. Yes, nta kibazo komeza. Uwo nguwo umwe ushobora kuba yaza akaza yivanga muri iryo shyaka rya CNDD-FDD, nta jambo azaba gifite. Kuko naramuka navuze gahunda uwitwa Evariste Ndayishimiye afite ni ugufata gugakanu utamwimvamo cyangwa se udashaka kumva nk'uko yumva cyangwa se ibyo atekereza. Impumba ni yanjye rero, nk'uko wari umimbajije, amajwi yaribwe kandi byavuzwe n'abakora muri ino shyaka rya CNDD-FDD, babibwiye bamwe muri benshi, babitangaje. Amajwi yaribwe, ibi byasesenguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi ndakubwiza ukuri yuko rero bigiye no guteza ikibazo, kuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bambariye urugamba. Yes, iki kibazo nashaka kukubaza, ngira ngo tumaze iminsi twumva amakuru agiye atandukanye. Hari amagambo twasesenguye mu buryo bugiye butandukanye ku kijyanye n'uwitwa General Neva, yuko arimo arakora buri kimwe cyose ngo yimakaze cyangwa se afate ibibanza byinshi mu matora ateganyijwe kugira ngo abone buryo ki n'ubundi amatora bashobora kuyegukana. Ese koko urabihamya cyangwa se mu busesenguzi bwawe ushobora kutubwira buryo ki uyu mugabo arimo aragenda afata ibibanza byinshi muri ano matora ateganyijwe kugira ngo ishyaka rye n'ubundi rikomeze kuyobora? Ni mu buhe buryo nimba kitari bigukomerere cyane? Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye, ku ruhande rwa Neva, ku ruhande rwa Neva rero impamvu ikomeye cyane akomeje kugenda yiharira ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, navuga yuko ariyo political system ikunze gukoreshwa cyane n'abanyepolitike benshi hano muri Afurika. Ariko cyane cyane noneho mu gihugu cy'u Burundi ho biragaragara ko biri kongera n'ubukana cyane, kuko biranavugwa yuko muri karitsiye nyinshi zitandukanye mu mavire uwitwa Evariste Ndayishimiye yagiye ashyirayo abantu b'intasi, avuga ati aba bantu nibamenya amakuru yuko hari umuturage n'umwe uri kuvuga nabi ishyaka rya CNDD-FDD cyangwa utari gutegura kuntora, uyu muntu agomba gukurikiranwa kandi akazatabwa muri yombi, bikurikije yuko n'ubundi agaragaza yuko adashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD. Ibi rero Evariste Ndayishimiye nta yindi mpamvu yafashe izi ngamba zo kwiharira ubutegetsi cyangwa zo kuguma kuri uru ruhande ahagazemo, nuko yakoze ibikorwa byinshi. Urabizi impunzi nyinshi zahunze igihugu cy'u Burundi zihunga imigirire mibi ndetse n'imikorere mibi y'ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye bikanamunanira gucyura izo mpunzi. Zimwe muri izi mpunzi nizo zavuyemo umutwe wa Leta Itabara uharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi utavanguye ubwoko cyangwa ngo uvangure agace. Ibi rero Evariste Ndayishimiye aravuga ati haramutse hagize gutya hagatorwa undi muperezida hano mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se nkaba nagira imyanya mike hano mu gihugu cy'u Burundi, birashoboka yuko kumirika ku butegetsi byakunda, cyangwa se n'uwaza yaza yihishe mu mutaka wa Leta Itabara hanyuma yewe izina ryanjye rigahita risibangana ku ikarita. Yes, birumvikana, ngira ngo icyo kintu ugisubije neza. Ahubwo tugaruke gato ku kibazo maze iminsi mbazwa n'abantu benshi.
hari abantu bavuga bati FDLR nyinshi zabaga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zimwe zirimo zirakorera imyitozo ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abandi bakavuga bati birashoboka kuba ahubwo bazitiranya n'imbonerakure. Ese mu mboni zawe koko FDLR mu gihugu cy'u Burundi zirahari cyangwa ntago zihari? Moses rero hari operasiyo yitwa Minova Bukavu. Iyo operasiyo ya Minova Bukavu intare zise ngo ni simple operation. FDLR yari iherereye mu misozi ya za Minova. Ni FDLR bavudukanye barayimanukana bayerekeza hara mu misozi ya za Karehe. Bayirenza za Karehe barayimanura za Kabare muri Bukavu. FDLR barayimanura ubwo Minova urabizi ko ari mite twariye Masisi. FDLR barayimanura barekeza hariya za Mumasho muri Sud Kivu, barayimanura Kamanyora. FDLR barayivudukana bayigeza za Sanje na za Remera muri Uvira. FDLR yambuka ikiyaga cya Tanganyika. Isanzeyo abandi ba FDLR benshi, uwitwa Kisekedi Shirombo yari yarahaye Evariste Ndayishimiye ngo abe abamubikiye nyuma yo kumenya amakuru yuko n'ubundi M23 gahunda ifite atari yo gufata umujyi wa Goma gusa, ahubwo gahunda ifite ari yo gufata na Sud Kivu muri rusange. Urabona FDLR yari iri muri ya misozi ya za Minembwe. Yego. Urabona FDLR yari iri hara za Peni kusumira ari amashyamba ya za Shabunda n'ahandi hatandukanye. FDLR yari yirunzeyo yose ni yari iri hara muri teritwari ya Masisi mu bice byara muri za Minova. FDLR yari ha mu misozi ya za Kare muri ari amashyamba, niyo yimanukiye yambuka ikiyaga cya Tanganyika isangayo abandi barenga 9500 bari mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko binavuga yuko igihugu cy'u Burundi aba FDLR gicumbikiye bashobora kuba barutana aba FDLR bari mu gihugu cya Kongo. Ibintu ntago byoroshye. Ibintu noneho ndaza kubyerekeza mu buye buryo. No kuvuga rero reka yenda ibi twita tunabivaho dukomeze kuko turimo turakubita tubangura, ahubwo tugaruke gatoya ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda turuka mu mujyi wa Bujumbura. Na makuru nayo nakomeje kugenda mbona garukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikira mu gihugu cy'u Burundi. Harimo izi za social media Burundi, hari ibitangazamakuru birimo iza Indundi TV zikomeje kugenda zitangaza amakuru menshi ibikomeje kugenda bituruka hano mu mujyi wa Bujumbura. No mujyi wa Bujumbura kugeza amaginga bivugwa yuko utarimo umutekano. Mu masaha y'umugoroba hari kugaragaramo patrouille z'abasirikare benshi ndetse n'ahitwa za Gitega. Ese Bwana Karimba Aimable, iki gihugu bavuga ko isaha ku isango Red Tabara yazagishwanyaguza cyangwa se ishobora kuzakinjiramo. Ubona Red Tabara koko mu gihugu cy'u Burundi ishobora kwinjira muri no miji byoroshye nkuko abarundi isa bahora babyikeka? Erega Moses, icyo kibazo mbajije ni nkuko ushobora kuba wabaza umuturage wenda runaka ukamubaza ati ubona M23 bishoboka yuko yakwinjira mu mujyi wa Uvira. Ibi ni ibintu byoroshye kuko n'ubundi aba bana bo mu mutwe wa Red Tabara ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, ibi bice bya za Bujumbura, imisozi ya za Kibitoki, za Kirundo n'ahandi hatandukanye ntajya kurondora ngo marangize. Ni ahantu bavukiye bazi aho baca munsi y'ubutaka, baca hejuru y'ubutaka, bagenda baryamye cyangwa se bagenda bahagaze cyangwa se bagenda bicaye. Bazi uburyo bashobora kuba bajya muri ibyo bice mu buryo buboroheye. Ni nabwo bwoba uwitwa Evariste Ndayishimiye ubona afite kuko Red Tabara imaze imyaka myinshi itegura ibitendo karundura, ibitendo karabutaka byo gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi n'ubundi bukomeje kujujubya abaturage. Oya n'ubundi arega banavuga ko bagomba kugaruka mu gihugu cy'u Burundi demokarasi iriho y'uwitwa General Neva igendera ku bintu bijyanye n'amacakubiri n'ibindi bintu tusanzwe twumva mu gihugu cy'u Burundi itakibarizwa. Ibyo ni ibintu n'ubundi twe tuzi kandi tumaze n'igihe dukurikirana cyane, ngira ngo yenda baze kutubwira ku minota yenda niyo wabitubwira mu buryo bw'ibimenyetso kugira ngo tuze kumenya ese iminota tugomba gukora iyihe. Yes, no kuvuga ngo rero Bwana Karimba Aimable ndagira ngo twirukanke cyane by'umwihariko tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda by'umwihariko hano za Gitega. N'Igitega kugeza maginga ya ni igice gitahamo abayobozi benshi kandi kikaba igice nanone dukunze kumva kigaragaramo umutekano muke. Ese koko aba bayobozi bata muri ibi bice abenshi banavuga yuko babigiramo uruhare, bakavuga ko
bagambana, hari na bimwe mu bantu bashobora kugambana igihugu cy'u Burundi, kuko mu minsi yashize twabonye uwitwa Gervas Ndako buca bamwirukana mu bintu bidasobanutse, intebe yari umugambwe mukuru wa CNDD-FDD, intebe yari ariho yicazwa abandi, twabonye abitwa ba Ernesto bitwa mu minsi yashize. Ese koko iyi CNDD-FDD bivuga ikorera Igitega, nawe ni kubibona irimo ubugambanyi indani muri yo? Nuvuga ngo Moses Rega, iyo ugiye gukoresha politiko yo gucamo amacakubiri abaturage mu gihugu cyawe, yego, nuvuga ngo iri shyaka rya CNDD-FDD gifitemo abanyepolitike benshi batandukanye barikoreramo, kandi abanyepolitike barikoreramo n'ubundi nibo baturage b'icyo gihugu. yego, ni ukuvuga ngo tuvuge niba Moses wenda uri murumuna wanjye, uri murumuna wanjye wenda wo kwa data wacu cyangwa se wo kwa mama wacu, urumva, nkaba ndi umuyobozi mu ishyaka rya CNDD-FDD, wenda Evariste Ndayishimiye anyizereramo wenda ko navukiye mu gace kamwe nawe cyangwa se namukuriye iruhande, akabizeye yuko azankoresha nk'igikoresho, aho ambwiye kujya nkajyayo, ibyo ambwiye gukora nkabikora. yego, icyo kintu rero nicyo cyabaye ikibazo iri shyaka rya CNDD-FDD impamvu rikomeje kugenda ricikamo amacakubiri, nuko n'ubundi abaturage ndetse n'icyiciro kimwe cy'abaturage cyane mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kibasirwa cyane. Aba bagabo bari mu ishyaka rya CNDD-FDD bafite abagore bashatse muri iyo miryango ikomeje kujujuba, bakavuga bati rero natwe kugira ngo turengere imiryango yacu, turengere cyangwa se imiryango y'abagore bacu, turengere imiryango y'abashuti bacu, nta kindi kintu twakora, Evariste Ndayishimiye tugomba kumugambanira tukamukora ku butegetsi, kuko nawe biragaragara yuko gahunda afite ni ugukomeza kutuyoboza ngo n'iyicyuma. yego, yes, ni ukuvuga ngo rero tugiye kuvuga bwakira bugacya, ngira ngo Bwana Karemba Aimable ni amakuru menshi tuba dufite arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Bwana Karemba Aimable, ngira ngo aho muri bumubarize hari abantu bashobora kuza kumumbaza, muze kujya kuri Blessing TV Rwanda, nimba nibeshye, Blessing TV Rwanda mushobora kuza kumubariza. Yes, Bwana Karemba Aimable, reka nkushimire, dusoreza aha ngaha, murakoze cyane. Urakoze cyane Bwana Moses.